بچم جم كاك عمر إيلار برپرسی اك بارتي آمده كاك عمر بخيراتي اك بارتيا كنها دستلات الناف خيري دابن حكومتا تركيا برانبري وان بريارين کو PKK ایروستاندن مثلا بری ورن ویدر استودیو بری پروگرام دست بی بکم الا خفتنا سرکومار ترکیه کد همان دمه ده سروک اک پارتی گداری کرد اوه چه گاوین پراکتیک باویجه مثلا هون وک اک پارتی هونی چپ کن برانبري وان بريارين PKK بله إبارة بخير إيروش بري هرتشتي روجك وسايك خون خيال ما حقيقة بون حقيقته وقرشك جمرة بصلاة وكويجي نها كرم كر شلو حفت صالة دولات مدى الكامدة شرو بفشونو وخون هبو وإسر شعبه دايكا هبو لبالي بإرادة كي خورت ياسر وكومار وبدستريش كرنا ساين باخچلي قاوة كي خوش هاتاوتن وإجالانجي لقارش في صاميميتا هاني اویجی گاوه کی خوش هاوید دست خود ریش کر و بانک ل هیئتا خو کر گوهدی چکو سلاحی خودینن بن آخ بکن بس دهی افتش فایده ندای کسکی براتیا ما بحزار ساله یشغل وی ولاتی هبو اف براتیا هانه بدانینا و چکو سلاحی دهی خورت بو دهی زیده بو اویا روژه کی جمره حقیقتا روژه کی شاهیه جبوی متفده و سریده ام حتف حمد و شکر خدا دکن ام دبین که خدا و روژه کر نصیب و خون و خیالا ما بو حقیقت و ملبر چاو خودی و اجی وکی کرده کی و پارتیا مجی پارتیا اخ پارتیه اج بخوجی ایل باشقانی دیاربکرم سرناو خو و سرناو تمام هم ولاتی خو جبوی و اراده خورت کدر خدانی میدهانی هولی و دست صمیمیت دادرش کرن سر و کمار رجب طایب اردوغان و سروک پارتیا مهپه برز دولت باخچلی را زحف سپاس و تشکر و حرمت اجوان را عرض دکم بله جالانه جی کزاوره و قراره ویا خوش ایجا مهم اف بو که اف گاف هات آویتن اف یا هات هولی و ملبر چاوی خودی و ایرو ارگتا پککی جی اعلام کر كل هر دري دنياي تشقب نافك بكك فعاليتي وان هنا او تف فسخ كرن وشكو سلاحي خدانين ونما او فعاليتي خوي بري دوام بكن لغور فيا ايرو سرو كوماري مجي بري ساعتكي واي وجي گهدار كريش خو مجي لي گهداري كر برباش بلكي هناك تشتي تكنيكي هبن از باورم او دهی سویک ورن انشاءالله یا مهم که او قرار هات گرتن او مذاکره هان لجور تین کرن دنابینا هیئتا دمی و ده و وکی که چون وزیر می عدالت زیارت کربون بری هنک تشتی تکنیکی هبن دبک و دبین في سیا و صلح و سلامتی و آشیتی ده دهی ورن پیکانین ترسام جوانان پرتنیه ادبیم تشتکی که هبه و سفکایل سروانجی خوشتر چی به انشاءالله. بله کاک عمر سبارت به پشکداری او جلاند ناف کنگره دوانزده گلک زانیاری جدا دیتا گوتن لگور آگاهی و پشکداری برز او جلاند ناف کنگره دوانزده چوا بویه برکا ویدیوی بویه برکا شانده و نونرا او جلان بویه چوا بویه بخوده از پرجی بیا مراخ ناکم یا مهم که اف قرار هات سندن یعنی که کجاره به از ویرجی بجی تام نزانم راست یا ویج وره بیجم لبله یا هری مهم جبوی ما که اف قرار هاتیه دان و تمام دنیای هاتیه بلا کرن
دهي تشكو سلاحاتنا دانين نما كو ارغتا بكك فعاليات يقول تدري دنياي وبدهاوكي بري بشوبينه يا مهم أفا يعني إدني بر جمرنا مهمة بشكي جانري بشدار بيه يا نبيه يا بجنامي كي شانديه ويا خد سر كيدن بشدار بيه اسبر جيلويا نادر بتشتكو إيرو هاتيه ميداني آخوشي كم كيف عمتينا أوا سپاس بۆ بەرسەوێتە لێت شتێکی پڕ مهمن دیهەیە لە باشووری کوردستانی حتا لە تورکیاژی gelek خەڵک حتا نوکە باوەڕیە وان نینە پەکەکە چەک دابنە تە چ دەبێژی لە گۆڕ وان بیرکرد Ez qet naxwazim yani tiştekî din bînim bîra xwe bi rastî ez hêvîdarim gotina ucalan wêl erdê nemîne lewra evî wî tiştê li dar xistibû serokê wê urgutê ew bû îro jî urguta wî daxuyaniya xwe da got em lê serokê xwe godarî dikin ez nebawerim yani şek û şüphê min hene ez vê tim dibêjim ji xwe biratiya Kurd û Türka bi hezar sala ye ji xwe hebû yani biratikî qewî her tiştê me şek û şibe dibe ku hinekî provokatör ji berê de jî ji xwe karê wan bû şuxlê wan bû yani ewan kurmanca tehrîk dikir ez wî jî zanim şek û şipa min ew ew dîsa wan tehrîkê xwe dewam bikin lêbelê ez bawerim ku xelq şiyar biye xelqê ev aşîtê qebûl kiriye ew çi xwas yani wekî berê fesadî û hîla bikin wê digel xelqê digel gel tüccar ve karşılık nebine lewra hêk ku örgüt karara xwe ya fesxê nedebû el Diyarbekir bûm ez îro hatim Ankara zaten gelê Kurd gelê Diyarbekir û gelê herema yani ku Kurdê dijîn teva ji xwe qenaet anî bû ku dehî ev tişt qediya ye min ji berê de gotiye ev eşq wekî eşqa mem û zîn bû gelek baş îja hinek beko hebûn fesad hebûn nedîşt ku memzîn ew eşqa xwe pêk bînin lê ev car ez zanim ku eşqa mem û zîn galib hatiye û beko jî meğlûb bûne ew fesadiyê ku dihatin kirin xelq wan teva nas kir xelqê Türk jî nas kirin xelqê Kurd jî nas kirin dostê me jî nas kirin îro em bawerin ku çi xwas ew beko dîsa dixwazin wê fesadiya xwe pêk bînin lê xelq gel nema dehî bawer dike gel şiyar biye û her tiştî xweştir zane piştê vê qerara han ez xwe qet nebawerim wî tiştê din şekekî din şüphekî din bînim aqilê xwe ol serî bifikirim ez bawerim İnşallah biizna Xuda tüccar akamet ki nabine o selameti gora dilê me dilxwaziya me tev de wê ev iş bi netice bibe û here serî inşallah. Beko kîmin kek Ömer te behsa bekoyan kir yani mebesta te ji bekoyan kî ye? İja şüpha minê ku heye awê ku min ji we re erz kir wekî dinê مگو از نخوازم قد بیرا خو بینم چما لورا گل آشیتی قبول کر گل باوری پهانی و گل کیف و شاهید که ایرو تمامی حرما ما لولات ما لباجار ما لدیاربکر ایکو قربان جه دکن هنه ایکو کیف و شاهید دکن هنه ایکو دعوتا دکن هنه ایکو دیلانا دکن هنه هر دم کیف خوش بن کردا لهر جایی ev şahî îro roja şahîye îro roja kêfeye lewra hêsirê çavê birînekî me yê ku bi salaya xûn jê dihat îro bi temamîle dehî ne pansuman tedawîkî mezin em bawerin lê hat kirin ew birîn nema dehî xûn jê were bi temamî ew goş kirt qediya heta şopa wî jî wê wenda bibe em di wê baweriyê de ne çi xwas însanê fesad dilê wan tiştek bikin jî wê beyî pêk neynin lewra xelq cewaba wan daye û gel bawer kiriye ji aşîtiyê û pê qenaet aniye nema ev tişt wê xerab be înşallah.